Fikwa ban sna kum kata katrak tung page hagan ka video bangan sna. Kublai pi ki perlok website page pat kersan ya ka channel jangan nak por sa kapor. Te sasisien nga ai kublai ya pi ki website kersan nga man kapor mo man banga penmi video. Te kamtam banga penmi yang ne video kumno ban sna trak mo hayeng lada ngim dan by studio. Te katno ngas ngo yo jingkerman mo pi kersan nga met ba mensim. Te ki comments ki bas ngo tenat ha. Ki ong God bless you blame kerku ya pi nang ya chaprang ublay lo ay sap kerpang te kini ki bar ko kilong jia na marba kajing kersan ba kajing it kajong pi te manta sa chisien ngan pen ibe ya pi kumno ban snatrak ya kawe kajing ruai chapang kajing im jong obru kalong kum kajing po sneo tengin men yangin ya pait menta ngan snana do ka intro mo ka introduction music te ka filler baki ong ka break pedang nang tabat ka gini baki ong ke interlude music dengan sna detail mo tek na mo pinyo idea kumno ban sna ya ka introduction kumno ban sna ya filler kumno ban sna ya ka interlude tengin sa ipait menta hakane ka Casio ngan sa sna takani Casio batat jonga kade Casio CTX 9000 kador jong ka kalong haki arpunyo hajar lanet tam mulu malah kung tahi te ngin say page menta haka screen menta ngala le ka recording tiak patiak mo tengin ya le menta haka screen na ka track menta ya kata jing ruai jing im jong ubru kalong kum jing pos new ngin stang shwa na ka interaction nang tangin wan sa ka drum nang tangin wan sa melody jong ka jing ruai mo nang tangin wan sa ka interlude music mo tengin ya pay mata kunung istang tengin sedang suara ke interaction music mo ta ngin ya record menta interaction music in ada lead tamo tengin press record I track 1 I metronome ngin ya sedang menta kanwan ka melody jang jing ruai tengin ya record biang melody jing ruai ngin ai ta ka accordion knaman song thu hama ai accordion press song bang the press record I track 2 I metronome sedang teng melodi jong jing ruang ngila yo temen tapat ngina saya ka interlude music mo interlude music in ada ka gitar tama press song bang press record I track 3 press metronome start mentengin layo ya ka interlude music mentengin ainos ka drum mo tengin ya dan select drum ngin select ka drum ta press record I track 4 I start mentangin layo ka drum mentangin ay sa ka bass in select bass taw bass ma press song bang press record I track 5 I metronome start
mentangin layo ya ka bass, mentangin sa ay ka backing in ay ka string. Pertama, ingin press yang song bang, press record, I track 6, I metronome, I start. Teman-teman asa gitar ban kambang kendek ngin ai gitar mo ngin gitar ngin ai kene tah press song bang press record I track 7 metronome start. Temen-temen kato pi layos ngoma temen ngin persang bantem mentai kena track mila isna tehadin mengenal dapsna ngacu mix kan diat namar gudan option ban mix ame mulu malama ban ban penrit iki volume hangne hang tai mo te kato mi haban press function press name part dengan tangi adjust iki niki instrument ki benggale hantu mo dengan adjust ki volume ban penrit iki bass penhai instrumen itu ngin ya ayu dan ada blek untuk mata temen-temen ngin ya sengap kolong kum nomo kena katrak kepala sna ta ngatai katu pilasong to tengin ya persang ban ruai ya kaneka trak pengiladap sna.
pisau tenat ya kane ka trak ka bangashna ba ya kane ka jingroi ru aka ju kapor te lara pisau tenat semua sa comments sa comments ya nga bangan nang sna su te kidon bade perlu ke bang ban kwa ban sna trak te nga hoi nga kloi ban sna ki trak ke ba ma pi pin pa te hakador ko batat hi tambatang ke we nga ong ya pi lara pi hun ya ka ka bangashna dengan sna namar kumba pi nga ngamdon ru em tang kane hi ngamdon mixer ngamdon software bangan mix bangan penbang ya kisur ki effect ki bolong kum ki ma dengan susna raw baik kum nehi te handin mengadap senang nang ne nga record saha ka phone na ka phone pat nga sa record sa jing roi te la phis ngohun ban le ka ta kom te ngan sa persna ya ka ba ma pipi kwa te kuble sibon ngin second pat ha ka wei